Please welcome the 2024 Pearl S. Buck Award honoree, Jetsun Pema. Well, this is the highest award that we give to someone who is not necessarily affiliated with the college, but who is providing or has provided tremendous service to the world. Tanda di singda dan tudaya di unengan tu lega di tol ya kunzu munzi chep ba lega di tol li tu kan lega tinga chugo chep mare dinan di mi mongu chik ba nge tangu uzu ni na ajala tambatr ba dine en leje ba mongu chik tak kashe thirsan shu yore kashe ta te dun tep ba jasang kunzu kangalo ke kuli gyumbde ta singda din re tu kan kuli kyumbati ta tong rap chitebach and di any one in kabishtatu ta ine nganzu singda rab res chechen legat tuk shaya mare sangbi ngunje rog yor ngunje rabe shol gain cher to res sangbi